Gasat iti biyag. Apo, pangasim ko matay pabulod mo pa'y kada kami ti anak mi. Numabalbalin, kurang ti talo at awan na panang ipabulod mo kada kami. Anak ka, panagkita ken marigatan ang ti anak mo. Nasakit man, ang miyawid tayon. Tapno makita mo iti kakasinsin na. Saan tatang, adaas iti Diyos. Maagasan ti anak ko. Engem ko na ti doktor, nga lang hanin. Nga mamati ak iti milagro. Maagasan ti anak ko. Ngala, pasensya ka anak. Di ka pilita. Tanawan kayo upay. Tanday nalpasag ti oras ti panagbisita. Sige tatang, aganan kayo iti panagawid iyo. Sublatan ka ngagbantay. Agawid ka pa lang iti apartment tayong kaginana. Saan lakay? Kaya't ko ay siyak ti mang bantay iti anak ta. Ngem di ka naturog. Awan na pulos tinanam. Kasapulam day ta. Kabailak ti bakit? Diyak kaya't amapukaw iti imatang ko ti anak ta. Uray segundo lang. Ala, duwa ta namang bantay. Sana bale, ta naka-private room tayo. Aramiden ta ti amin lakay. Tapno umimbag ti anak ta. Uray maibus amin asa ni kwa tayo. Mapaagasan laang ti anak ta. Uwan bakit? No kasapulan nga ipantay dya, broda. Para iti surgery na. Aramiden ta. Unay matanday ito akasasaad ti anak ta. Apay anaddaan iti heart failure. Kat inan an nadakmat iti sikog ko. Aging gadi makal. Anya pa'y tijak na aramin. Ala, di mo na ayayon ti bagim. Inlawlawag mo ti doktor dayta. Iturog mo pa ilang. Tapno makay nanaka. Siyak pa ilang tagbantay. Nakakasimati ka nakakmanang. Wan nga rod ading ko. Life support amin ang kinakakabit kan ko na. Apaya kastoy. Kunak no agimbag dito ospital. Ngamawan samot nagbaliwan na. Diyak kumakayat ang panunutan akas na. Taad-adda ako mapuyak. Ngamday tamot di makit-kitak. Iso amayata kon amang yawid kan ko na. Irwar tayo nga rodan dito ospital manang. Wana din ko. Barang umimbag ton ijay balay. Imbag man ta na ayayo ni Maria mangirwar iti anak iyaw iti ospital. Hindi na ko makayat tatang. Ang imbaga ti doktor ti talaga kasasad ti anak mi. Gusto mo't kindi. Tapno agina na. Tawan pa'y turog na iti ospital. Nakakaasin ti apukaw. Narigat. Amay palupaws. Hanggang no kitain tayo tilangana. Nakakaasay. Kaputa na lausan ti rigat na. Uwan nga rin tatang. Kaslaglos duya ka mang buyakan ko na. Ngam kasapulan nagbalina ka na tipkar. Tanong ko mabuyak. Karkaro ako mapsut ti pakinakam ni Marie. Nalabarok. Ti Diyos ti pagsadagan tayo ita. Naskain nga agbalin tayo. Anatibkar. Lakay. Awanan ti anak ta. Apay akastoy. Ababaunay timpabulod ti Diyos sa biyag na. Awanan ti maramidan ti bakit. Aklunan tayo. Apay asaor ti Diyos.
Apay ngayon paidam na kadata ti anak ta. Di kag sabi kasta bakit. Di mo kwestiyonaran tinamarso. Amin na ba nag... Agda makagapo. Noa pa yung makasamak. Ngam nagsakit. Ipatpatag ko ni anak ko. Ngam apay ang kastoy. Gusto na. Gusto na ito na panagsagsakit mo. Huston bakit? Sikamat gahanday tamanang. Apay adi ka pa'y maturog. Ralph, I think ko. Anya da kita nakasilopin manang. Dagiti arwatan ti anak ko. Asla diyang kabailan nga idulin. Panagrik na kat at dapay lang ti anak ko. Aklunan tayon manang. Kan kasyam ti bagim. Kitami. Kakulan ti imresam. Di kamat ngamin mangmangan. Awan pa'y gusto aturog mo. Saan analaka ti manglipat iti anak ading ko. Iso apang nga asim ko mata maawatan na. Uwan manang. Pakpakaawat ko. Ket ti panangawat mo nga awanan dito'y lubong. Nagbalinan ang guardian angel, tika anak ka. Ngam apay akastoy. Siyang akayat na launay ti anak at naipaidam kanyang ti anak ko. Idinto tadag iti ado di mangayat nga aganak. Isuda ti maipayan. Kat ado pa'y ti mangdadaal iti anak na. Manang. Ipadawat na pa'y nagiti daduma. Saan kumakas na ti panunot mo? Kas iti kanawin da nga ibaga. Amin na mapasamak. Kat adda makagapo. Lakay. Panagkunakat marigatan ang makalipat. Nadak lang dito eh. Bakit? Pangaasim. Palubusan na ko mga agabrod. Panawan na kami kanitatang? Wan lakay. Umadayo tapno makalipatak. Mapanak manggat ijadayo. No day tati makatulungkan ka. Tapno makalipat ka. Sige. Palubusan ka. Agyaman naklakay. Agyaman nakunay. Ay na, maragsakan nakitipan na kay nga to ti saan mo iti kumpanyayaw. Agyaman nagtatang. Jakmot namnaman da ito ama ipromotak. Amo da nga minti ka ba ilang barok. Isa si ka ti pinili da. Untatang. Patsek ang maragsakan ti asawak no maamuan na da ito Wina, ituloy mo ti agan anos ken agsalukag. Ta para kada kayo da ita. Untatang. Agyaman ak unay, gaputad da kay latta kanayon iti sibay me. Marie, panagkita kat adamot kabailan nyo iti biyag ading ko. Ngam apay pala nga imadayo ka. Manan, ay na pasensyakan Marie, tila sasawag matan. Kinapudno naman ang saan ati panagbiag mi ti makagapo. No apay ngay mayak dito yung abroad. Ha? Wan man. No kasta, adda pa'y nadagdag sen arason. Iso nga imay ka dito yung abroad. Wan man. Kasta gayam. Ala, pasensyakan Marie. Awan ay nyaman naman ang kinapudno na. Imadayuak. Gaputa kayat ko ti manglipat. Ha? Manglipat ko nam. Wan manang.
Gapo ta kayat ko nga iliwliwag ti sa amarikrik na. Gapo iti pan nakapukaw ko iti anak ko. Ha? Wan manang. Adda anak ko. Ngam ababala ang tibiyag na. Gapo iti sakit na iti puso. Kat day ta ti pagladlading itak nga aging gaita. Pasensya kan, Marie. Gapo iti kinalabid ko, na ipalagip-lakit nga roday takan ka. Awan anyaman naman. Diyak matlang malipatan. Tunggal makakita ak ituunin. Malagip ko ti anak ko. Una yan. Nagkas ang matan day ta kapadasam. Ang amuray no kas na, di ka kumapaabak. Patib kerem ti pakinakam mo. Wan manang, agyamanak. Nalabit nga ibagam analaka nga ibagak daytoy. Ngam narigrigat no aging gaita, asibibiyag ti anak mo, ngam inindaan namat ti sakit na. Wan manang, day tamot laang ti pampanunutak, ti pangayayok iti bagi, tunggal makariknaak iti ladingit. Hello, Lakay. Kumusta kayon? Nasaya atlat ta bakit? Sige ngay, kumusta kan? Nasaya atlat na. Malpas ko man ti kontrata. Ngam nagpirma akmanan iti extension. In-renew manan? Wala kay. Kat pasensya kan Nujak inyo man nga umunakan ka. Saan nanaskin nga anusam ti trabaho dita? Mayat mo ti sweltok dito eh. Maipay ko amin na masapul mo. Pasensya kan Lakay. Sana bali, mabit lang ang tido atawan. Sige. Awanan ti maramida. Ta nagpirma kamot langan. Iti sa bali a kontrata. Agyaman na, Lakay. Marie, talaga ka di asaan ka pa nga agawi, daading ko. Saan pa'y manang? Palpasag pa'y tido atawan nga extension ti kontrata. Sika nga'y manang. Saan matla ang ading ko? Agkolehiyo matanda kita anak ko. Iso adumakdakkel ti gastos ko kadakwada. Sa bagay matket di amanang. Ay, no kumamat nga min responsable ti ama dagiti anak ko. Saan siguro akas to iti sitwasyon mi ita. Mano atawan ang nagiid na dayo kami kadagiti anak ko. Wanyarod manang, natumpungang matgayam ti responsable nga asawa. Ngam agan-anos ka manang, saan na bali, tadakin ka amin nga anak mo. Wan ading ko, isuda ti pangalalaak iti piksak. Kat ita tadata ti agkadwa ditoy, data tagtinulong. Wan manang, pagyaman ako unay, gaputa si katikadwak nga agpapaay dito'y balay ti among ta. Narabyan ka mabarok. Tatang. Kunak narabyan ka. Kaslay tala marabyan ka Pasensya kayo, tatang. Adala, naatindara ka paskan. Ay, kasta. Uwan, tatang. Ay, huwag kayam. Kasla na bayag mo't adi mauawagan ni Maray. Ha? Apay, anda di yung nagkinaawatan. Awan, tatang. Makumikom ka nung amin. Isumilagayam, Ay na. Ay, sapay kailiw kumutan nakasarita ti anak ko. Sana bali, tatang. Into numawag, ibagak kada kayo. Manang, agawid ak pa iji Pilipinas. Nay, kilaat mo't day ta desisyon mo, Marie. Saan ako mga agawid? Ngam awan ti makontak ko iji Pilipinas. Pulos adim mo awag kanyak na asawak. Anya, apay, awan ka di ti maawagam ijay adad duma. Adda manang,
Ngam nasaysaya at latano siya mismo ti mapan mangkita kadakwada. Ngamin, kailang at ti kastoy. Alawan ading ko, agan-anad ka nga rod. Wan manang, sana bale, agsubli ak tumatlaan. Aping inaramid mo ti kastoy, Orlan. Pakawanan nak bakit? Nasulisog ka. Gapo iti ilipukon ka. Sulisog? Iliw? Orlan, amom ka di akas na mapukaw ko tilimpong ti panunot ko idi awan na pulos ni awag mo kanya. Amom lang arodan ti makagapo no apay ngay madayo Karkaruan pa'y lang ti sakit direk na. Bakit? Naipagarap mo nga gragrag sa kagidya abroad. So nagranyo akita kontrata. Nagpindot ka. Gaputa agyan gait Diyak may liwliwag tirik na. Gapoy ti pan nakapukaw ti anak ta. Nabayagan na napukaw ti anak ta, Marie. Oray tawan ti naglapas. Sana nalaga para kanya. May sak ngayon na. So nagrigat kanyak ti makailiw-liwag. Diyak mo no ka ano makalipat na. Diyak mo no ka ano makailiw-liwag. Diyak mo no mapalakpay ti pan nakapukaw ti anak ko. Kanti pa nang lipot mo kanyak, Orlan. Sangwanam, manang Marie. Pakawanan na kuma. Tumakdar ka, Gladys. Di kag pa rin tumang. Pangaasim kuma. Pakawanan na. Gaputa inayat ko ti asawa. Kan gaputa na matiak. Kadagit imbagbaga na nga awan asawa na. Napakawan kan, Gladys. Gaputa maawatak ti kasasaan mo. Diyan mo, no mainsulto ka. Wano, masakitan ka iti ibagak. Ngam pangaasim ko ma, taalaan nyo ti anak ko. Ipatagyo ko ma, kaspod-pod no nga anak. Apay, di mo kabailan nga ipatag ti anak mo. Napatag ti anak ko. Ngam amok, adinak mapakawan. Dagiti dadakal ko. No maamuan da si aasawa, tinakasikog kanya. Kat no alaan mi ti ubing, anya ti plano. Aga brodak. Ngam sa anak nga agawid ijay lugar mi. Pakaamuak tulaan dagiti dadakal ko. Apaman ang makadano nak iti sabali apagilyan. Kailan ti anak yaw, anak kaw. Wan nga tatang, kasla kaano laang idi maladaga pay laang. Ay, agyaman nak, tayong patagmaw. Akas pudpud no nga anak maw. Awan basol ti ubing tatang. Iso asan arumbang apaidaman iti pamatan. Nasayat day ta. Tatang, Ay, bayamon ti napalabas. Ti agdama ti panunutay. wan tatang, agpatinggalangan iti lagip dagiti pasamak iti kalabas. Ay, wan, anak kaw. Kasta talaga ti biyag. Adda ti dumteng apanubaw. Adda dagiti ibati na adidigra. Agam amin dagita. Malasaatan tayaw. Tapno agbalintay anatibker anak kaw. Kain, di tay lipatan ako mamang kani Apo Diyos. Dagiti panubok ti mamagbalin kada tayo anatibker. Tapno sangwan tayo ti masakbayan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyang.
Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.